pangki cek mati nak beda imarah beda tanda kempang larangan nikah mati apa nje ke di bebuk orang mati ni kecelep nganyep tetapi sampean tengku mun badan ni kecelep berarti mati mun anga ada suruh mulai kadek dekat ni jadi mun oh tukang salon oh jangan panas jangan tak lakong kok je aduh pada pentak tang mik dia kaki ni benar jalan lah pacang kaki ledak remak boy nenglak dia pada sampai kiamat jauh lian jadi mun mate celap mun anga oh di ini tukang kaki lek jadi mun di anga ya boleh ke ngadian tiara karor rabu gula toron gula tak tahu saya pidato mun berdara karor lagi jadi tak kok deki Allah tidak jak sogo aing kok bekun toron deki karor rabu billahi toron bekun marin kok kita kibri empon akan dek napa mun sokang salon kan dek remah boy sebenting salon ni kecek oba mas operator sebenting cek oba salon ni kaki bokong pengace ni kemak boy mun orek dep ke timur salon deborok dek iya neh cocok ni kasih ngace oba itu angkina menter masuk surga bandon salon nampian mak lihat ngedeng bi tibian budian bokong pala semeling melarat ku lekuk ya lari ya lain kapi masuk songosong ke tibi ni dia kok ngiding angkina kalau kena lekuk salah gua lagi sampean tukang ibu salon nak boleh salah gua budian kuda mana dia nak kuda mana tuan senangi dia nak kuda putih merekam je tina ada mana ya burung-burung mau merekam lah kok napa ni kacang ring larangan seekor bila cinta sudah melekat tai kucing rasa mik tahu kakile dan jago kalau teman tu rasa kalau tanya bukan engki bukan cantik yang membuat cinta tapi cinta yang membuat mulai ke leburi cak makin nak celeng jak sedeng engki apa engki ada makin jang goreng jak kurang genteng je mun cocok ke beda rem ajak mun la kedung lebur ni kalau bisa engki apa engki cak mun la kedung lebur bah ngucak mun terak kacak mun celeng beseh mun belak padang matah keng mun medum beda iya teh kok cak kopang kabin bi kok kaki deki alhamdulillah marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi qudumikum Raden Kyai Haji Karor As-Sokhan ya Rabb bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi daji minat dhulami asareng sambil cabis sambil asareng ya Rabb babil baligh waghfir lana ya wasi'al wa bitatarqa ila nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami ya Rabb bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع jempuk cek sarana pan segenteng lepet pati keduk badak kaki bu kau paitin akhir kita turun dari mana lah bejak dasar sekeat timun deh kono
Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus habibana wa sayyidana Hadratal Habib Muhsin bin Ismail As-Segaf, dak selerana paten kaula cintai, paten kaula ngaku-ngaki, guru paten kaula juga guru paten ajunan semulja Raden Kyai Haji Karrar Abdullah Sakhal, juga dak selerana paten kaula ngaturake ta'zim dan hormat sanaja-najaipun ajunan semulja Kyai Haji Ansur Nawawi, ajunan Kyai Haji Ahmad Rashidi Abdul Halim, ajunan semulja Kiai Abdul Malik, tertak galib ajunan semulja Kiai Tohiruddin, ben seteja Kiai seteja guru seampun alingki nyuun saporah, tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, hadir di tengah-tengah kita ajunan Bapak Hamidin SH, ben seteja jajaran tokoh selain sepona masyarakat baik di lingkup Carik atau jajaran apel, ben seteja para hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dari Muhibbin Sallu Community sehadir tanpa terkecuali. Dak seteja ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah sahibul manzil wa sahibud da'wah, ajunan Bapak Haji Margi Samsareng Ibu Rafi'ah, sekesempatan mangken abadaaki acara tasyakuran terjukan abadaaki acara haul dari bangsepo epon. Semoga acara mangken gak dinto tetialan-jalan kaula ben ajunan seteja secara khusus tuan rumah ngaulle ridhaipun Allah, tetilan jalan selamat dari dunia kantos dak ke akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala ajabu di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul kabala Muhammad, innal maut jak saungkuna pate alladzi tafirruna minhu, seajunan sateja gak dinto pada nyimpang pada buruh dari mate, sakit tuli asuntik, tak nyaman tuli apreksa, secara hakikat gak dinto buruh dari mate kau leben ajunan. Cepon Allah, innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, mate seesempangi bi kau la ajunan, fa innahu mulaqikum, mate gak dinto bekal entar dak kaula ajunan, pate ni ka bekal mangkiin kaula ajunan. Tetiba ni kula ben sampian semangki mate, tapi mate semangki kaula ben sampian. Mun kula ben sampian semangki mate, kempang mun tro tak mati ya, cek pangki mate ja. Serupa keluar kadek keluarnya. Tetiba ni kula ban sampian semangki mate, mate seentar dak kaula menjenengan. Makanya kantor kacang sini kau orang bodoh orang entar keluar, naudzubillah pah tabrakan pah mate, orang pah ngocak, cak bi kau le suruh nang rojak keluar, cak nunggu mate. Lo bisa kak, makai tali na ben tampar pakun mate. Beni orang seentar ke mate, mate seentar ke orang. Jelas lagi. Tapi udah bersampian baik keluar atau tak keluar, pakun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala
istaqdimun manusia gak dintok mun la depak kebektona mate-mate hadirin. Malamun terguna teman bangki keterangan yang pernah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Baijuri bahwa istilah mate odi boleh ni kata ada. Jadi benih mate odi boleh kesaking kita mate. Keng karonya beh tak ada tek-tek tak guli. Tek-tek mun saya kata bahasa lagi. Soalnya beda tek-tek beda ketek-ket. Takut gila orang ngucap ketek-ket tak guli. Jadi beda ketek ketek-ket doloknya. Teka lopot. Jadi yang Imam Al-Bajuri kita mati asli nak engkaronya belah tak ada ketek-ketek. Pemulai kada juga ini. Untung ding solu community, ini ding solu bi ulang kayak itu ngetung nya. Wah tak mantoman. Congoco dia. Ku tahu ketek-ket kaki je ni tak. Oh tak letih kotak aja ya. Jadi asli nak enten tabu yang lataannya bah tek-tek lah tak ada. Tapi kita mati asli. Tak mati. Makanya tenggula ingat kedebun Allahu yarham ki haji jawahir tabiru. Secepun itu biru lambak berdoreng minta tacin gik laku. Tacin le sebaro bah ikakan mati tak yambi. Bi komponya tuli ipan diin kapan eseram muana pah mela itu. Pah ngucak kemagarin tacin gelarnya. Dikalakar cocok kedebun Imam Al-Baijuri beni mate kita mate keng kapuru gelu saya bandi enak. Makanya menurut larangan bah ngucak malaikat salah nyabut kana iku. Ini mah bener malaikat lero nyabut. Lah, malaikat ni kajabun Al-Quran la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah. Malaikat ni kalau teman amaksiat, lo teman terdekat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ben pasti ngalakon apa seperintah sareng Allah. Makanya secara syariat malaikat ni kata mungkin kelero hadirin karena pasti noro perintahna Gusti. Tetilah karena beda orang mati odi boleh ni kajapun Imam Al-Baijuri beni mati kita mati roka. Makanya Imam Hatim Al-Asam adabu salah situng sekotu akhir ni kan tajhizul mayyiti mun arabet orang mati. Keng Imam Hatim Al-Asam memberikan koyit tajhizul mayyiti idza mata. Anami kan kuy fi ilmadi mi idza mata. Mun la jelas cek matena mayit ni ka sunnat tuli rabatin, sunnat tuli pandiin, sunnat tuli puntuk, sunnat tuli bajangaki, sunnat tuli kopuraki. Idza mata mun la jelas mate, mun kita cek jelas mate cek korban di'i dan te gelung. Mai pangki cek matena beda imarah, beda tanda kempang larangan nikah. Mate apa je? Ke di bebebuk orang mate ni kecelep nganyep. Tetapi sampean tengku mun badan ni kecelep berarti mate mun anga. Ari suruh mulai kadek kak ni. Jadi mun oh tukang salon oh jangan banas jangan tak langkong kok je. Aduh para pentak tang mendek dia kaki ni. Banas jangan lah pacang kaki le dak remah boy. Nenglak dia pada sampai kiamat jauh lian. Jadi mun mate celap mun anga oh di ini tuh kang kakele. Jadi mun di anga ya. Beten gitu kan. Ngene ko bah. Grupan bahaya kepilina. Gula ge ngadan ti arakan rabu gula toron gula tak tahu sa pidaw tumun bedarakan ron rengki. Ge ngadan ti sekecil. Tak langkong. Bapak margisam tak kok tak bisa maabit saporan aja gula ngali aja. Kan tu ni undangan buat de maurib. Gula me lecung tecungceng dari Sumenep tak kok tak ada pak buat de maurib. De pak kak kanto gula lambat cek de pak adan. Alhamdulillah de orang sekali. Jadi tak kok deki. Allah tina jak sogok aing kok bekun toron deki ra rabu. Billahi toron bekun maren kok. Kita ki ibri, Empon akan dek napa mun sokang salon kan dek remah boy. Sebenting salon ni kecek oba mas operator. Sebenting cek oba salon ni kaki. Pokong pengajian ni kamak boy mun orang cep ke timur salon ceborok dek iya cocok ni kasih ngajak oba. Itu angkina menter masuk surga bandon salon nampian.
mak lihat ada ngedeng bi tibian budian pokong pala saya maling melarat ku lekuk ya lari ya nah ini kapi masuk songosong ke tibi dia nak kok ngiding lagi nak karaoke nak lekuk salah gua lagi sampean tukang ngibesalon nak gula salah gua budian kuda mana ya nak kuda mana tuan senangi dek ya nak kuda putih merekam jo cina ada mana ya burung-burung mau merekam lah kok ngerep Allahumma sholli ala Muhammad boleh Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun benih mate seentaren tapi mate seentar dek keajunan sehingga manusia ni pasti mate maka dengan ayat selain walau kuntum fi burujim musyayyada meskipun kaulah benajunan buruh kalau bengabilis setero tak mati ya buruh kalau bengabilis benih jan odik jan tapek mun buruh kalau bengabilis jadi mun takok mate buruh kalau bengabilis benih sajan odik tapi sajan tak bisa bah Allah adamu summa turadduna maka kare-kare ajunan epa beli ay turja'una epa mole kak kamma ila alimil ghaibi wasyahada epa mole da ajunan epon guste teti mati ni ka aslina mole hadirin mati ni ka pleman kaula ben ajunan katanya aku lega sampian orang mule ni ka bunga na pa susah di mabada mule susah buk mejek na kala gelu orang mule ka Roma na mule ni ka orang ka Roma na sampian mun mulia na pa seneng na pa susah mun mulia seneng kan seneng ben susah ko nya mun tukar tok ben bini na susah lah ngken secara fitrah orang Sleman ni ka pasti seneng hadirin entar ke Jakarta mulai pasti seneng di Jakarta entar ke Kalimantan mulai di Kalimantan pasti seneng mati ini ke Sleman pertanyaannya anapa orang mulia senyama mati ini kami sosa kepi bahkan tak ndek kepi ini kan tak normal nih kak gini apa gini tak normal mun bado orang mati ya pak sosa hadirin berarti andi penyakit tak langkong billahi mungkin senengku umik sakok sosa lagi ya yang jatuh kau bimbang bahaya jakat mangkat bal tak takut ke tu kau bahaya gua pada andi penyakit coba ada satu ulama namanya Syekh Hasan Nawawi Sidogiri beliau ni kapan bertamu Syekh Hasan ini ka debu sini kak ki tak langkong tamu itu aki dan gula manter tulia mateh ko muti sampian le kakak mun kata tamu yang tu aki ke kok tertulia mateh ko insyaallah telu ada be cekel bi tetanggan apa-apa kalau setingkat Ki Hasanin Nawawi sudah gini anyo on akhir tapang kia sareng Allah hadirin tu akitan gulaman tertak bita-bita beda itunya kok apa-apa karena bagi orang-orang yang dekat dengan Allah mati adalah rohatun merupakan istirahat dari sebuah kesibukan istirahat dari saja kata nyamanan saya alami alam dunya ben pekan apang kisareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala maka mun normal pleman gak dito merupakan perkara sesangat iarab hadirin kau leben ajunan mik takok semulia beda penyakit aja pun ulama berapa penyakit dua pasera orang seandi dua penyakit gak dito maka tak kira gelem pleman orang seandi dua penyakit gak dito sosamun ya cek mole bahkan tak kira gelem mole pertama penyakit panapa hubbud dunya wa ma fiha etepani penyakit lebur dek katunya ben esena tunya orang seaten akating acantol dek katunya maka embah senyimpanga dari tunya embah keluar dari tunya tak ende apesa dari tunya apa napa karena atenah etepani perasaan lebur di tun jelas bu lebur ni ke bahaya kak mentepani lebur ni kak kois sampai tetipu jangga gara-gara lebur kalaila
Laila nanika bi Harun Ar-Rasyid pan eyundang ternyata benireng ratin. Nang kitab selata ratin panda celeng ring beduwi orang gunung soko nergesen. Kois panggil bi Harun. Kois kakek cek ke belakang kok Laila nak kakek saya kok cek ke lebur cek ngaji bi kok ikan teh saya ibu Laila lebih ratin. Kois bah jawab mohon maaf baginda raja. Andaikan paduka melihat Laila menggunakan mata saya, maka baginda raja tidak akan menemukan satu kekurangan pun pada diri Laila. Napa? Ini kecangring larangan seekocak bila cinta sudah melekat tai kucing rasa. Mi tahu kakile. Dan jagolok teman tu rasa kalau atanya. Bukan engki. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat mulai ke leburi. Cak makin nak celeng. Jak sedeng. Engki napa engki? Ada makin jang goreng. Jak kurang genteng. Ji mun cocok ke beda rem. Acak mun la kedung lebur ni kalau bisa. Egi napa engki? Cak mun la kedung lebur bah ngocak mun terak-terak kacak, mun celeng-celeng beseh, mun belak padengi matah keng mun medum beda iya teh kok. Cak kopang kabin bi kok kaki deki. Orang selebur katunya hadirin. Embas nyimpang dari tunya, tak anda nyimpang dari tunya mereka. Makanya orang ini kamun selamat, orang ini kamun selamat. Sebelum masih ini kan etalkan bi malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat memberi peringatan. Alla takhafu sehingga sampian cak tako alal maut dak kamate wa ma ba'dahu ban samare namate karena sampian bekal selamat. Wala tahzanu ay alama taraktumu cek kira pikiran kasih etingkan cek kira pikiran katunyana ana pamitalkan wala tahzanu bi malaikat manusia ni kebiasaan embesi keluar dari tunya engak kah tunyana sakit cecer tak ibi bahadirin engak kasabena engak karomana engak kalangker engak kabinina mangkana bi malaikat alla takhafu wala tahzanu alla takhafu ala al maut wa ma ba'da al maut wala tahzanu ala ma taraktumuh bencak kira pikiran kasih tinggal laki kak sampean makin mati ya sampean bekal selamat kak cek kira pikiran ben sampian cek sampai kira pikiran kah seedina aki sabana sampean bina foto na bekal ibadah langkere bekal kenengi abajeng romana bekal kenengi ngaci cek kira pikiran kabini na bekal abini boleh anake boleh ya boleh selaki mati tak lagi ya boleh deh. Apa napa mi italkan sani kebi malaikat karena kaprana orang ni kamun mati ni ka tunya na sa ekengai nggih mangkana kapan mati mun sir lambak maturakan bahasa nikah sengak kacong cek tokaran sabeleen sataretan apa se bede kampuli cek bede sengat tibi maraseng kok kebaitan te andi tunya ta ekiba bila ajalan sengiba telo kale paten deke kan sini ke lagu lambak dia makin lagu dia oleh ganjaran mun lambak bi orang saya kesendilan nikah muncul hadrangan ni ke lambak ganteng dia lambak banjari dak adab Allah ada Buddha kanjeng Nabi orang Islam wajib ngaji kan sini kalau mbak banjir tidak ada lagi agama Allah nyang kiaki odi sakalian cek parogi jangan kabudi au bebanjarina bula dak tika dua le sangat terona jangan mangken obu lanceng loros celeng eri bonding du engak museng du engak padangki cek manusia ni kejan kebudi gila sini kesana alam pun makana wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sekal ngakali dunya ni pak na apa amun jan tuak jan cuba orang jan tuak jan kero
orang jen tuak jen nger orang jen tuak sajen tak lebur kecuali itunya nih sajen tua sajen retin sajen tua sajen lebur maka napas tekal ngakale karena tunya gak dito tak sesuai kelaban hukum alam sebiasa selain mun jen tua pakun sajen cu kalau tunya nih kalau jen tua jen genteng lamba ada TV makin berada TV lamba hitam putih makin berada bener lamba HP kerokeng halo aja kita tekol 12 malam pulang gratis makin tan ngaku WA aja apa gratis cok mereka majar ke ada larang lamba kerokeng halo mun nelpon abit lamba sekejap not ada baterainya ya cas sambil nelpon baterainya kembung ibu di pah mududung di budur lamba mun pun teleponan lagi bini sing ngandung HP nah lamba cik zaman jahiliyah wah nantinya mun nelponan nang ini HP na lo apa cik baterai tanam lah nah ngandung ngandung cik lamba kalau keng kopeng kan mun mangken dak macam mangken lagi bisa face to face bisa video call bisa mutu mumu emu ana padeng leer la padeng cak gelak nek cak gelak makanya mun dicak video callan biar yang laki sing ngajak gelem sampean cak ndak kalah kali mun sampean terus video call nah benengkok boy mayu ya kikirna tukang salon dia tak gigi tak kuat kok legetel kabeh lah Allahumma sholli ala Muhammad tetinya mana mulai mak tak seneng ni kalau pasti ada penyakit hadirin apa penyakit dah hubbud dunya orang entar ke Jakarta hadirin dari larangan entar ke Jakarta doba ke Jakarta apa geton nemu mall geton nemu eskalator geton nemu lift geton nih kemun pas sampai lebur ke diskotik bareng ya cek mulai ke larangan boleh tak kira ndak arapa tak tuh nemu larangan hobuh lebur kan bertanda namun ring gunung targa kota kan telok tanda nasi pertama nginum es repo pulan ngokosnya gubul lah aja cek gunung amun dayanya nomor 2 numpak lift sandal tinai luar bismillahirrahmanirrahim kok kapan keluar kemas sandal cong ya elang jaga ongkol lantai tung turun lantai beto pai sari ini yang pada dia ngali ya pada celah hotel situ senomor telok tanda naring gunung nih kak WC 7 tenggong nih kiba umroh ke Mekah pedeng WC 7 acap sandal di atas nadai ningkong kak kita iya cong aja WC 7 teh tak metu mentojo cong wah aduh siapa ngucak hedu ya Allahumma sholli ala Muhammad setengah jam lah ku ganggu tikal mak margisam ada ke air Rabu gula tu orang ni ya sampai rojang kui bergelak wah cak pandai datang tu di pagabin benjanda semalam wah mana benda janda irang bon Allahumma sholli ala Muhammad hubbud dunya kan makanya dimin bersair sini kak idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini fa kaifa ujibu ya wayhi wa man dha sawfa yahmini usallin nafsa bil amali min hinin ila hini idza ma qala li rabbi ketika Allah nanti berkata li kepada saya amastahyaita ta'sini wahai manusia apakah kau tidak malu bermaksiat kepadaku wa tukhfid dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini hai manusia kakek munalako tusa ngitek dari tatangga na tako itemu lengaleng dari orang lain tako itemu bi orang taib atau ke keluarga namun lako tusa tapi ntar kangkok kakek tu sana ada seetina sakale larangan iki bokapi mun kata tangga kakek takok ing mun kangkok mi tak takok debuna Allah mun kata tangga na lako tusa kakek tak ngitek ing mun kangkok ma iki bokapi tu sana
فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أصلي النفس بالآمال من حين إلى حين. فكيف أجيب يا ويحي, bagaimana saya akan menjawab pertanyaan tersebut, dan siapa yang akan menolong untuk menjawab sementara saya usallin nafsa bil amali min hinin ila hini, sementara kau leben ajuran ketika beda itunya tak buambu na bengenangan na bengrep-arep pangatero se tak remare lambat andi Roma tro ke bayi Roma le tetit ro ekolek na kolek le mari tro kulang mari tro keramik mari tro batako mari tro paker Roma na mari ngalle ka kuburan sandi. Sampai pada moto lagi asik-asik ngejar dunia, meninggal dunia. Lu ni tak oleh ka alak ko ya tore. Cak ku lebih sambian ni kaki odi ageluh. Keng coman cak kelepai. Dinbu din aku lebih sambian ni ka bekal ngadep dak Guste. Ya tore pasoki keng coman saya ngate-ngate mun beni bareng halal tengate hadirin. Apa napa sebab kula ben ajunan ngalak tanah salanduan ni ketak gerti sampean pak oleh sasak deki oleh nak gara-gara malpal salanduan ni kah. Sementara ya akhirat teti perkara raja gara-gara kau leben ajunan ngalak tanah salanduk beni ding tibi hadirin. Tengah teh kula ben sampean bekal abali dak Guste. Kieu mun di larangan tok na apa beuna kalako mati ya kau leben ajunan. Ben ketika mati kula ben sampean gak dinto tak kira tolongin di orang kah. Nanti Allah selamat amin. Ampun dah usaha tu rek kula ben sampean keng mun bareng haram ambuaki tuli atau buat ke Allah teman ngalak di ngoreng tulikan TN pongki pada kesempatan hadirin apa napa kau leben ajuran gak dinto ampun etaker rizki Nabi Allah mangkana usahakan rizki takran ni kecek campur di bareng haram la'alako hasil na bajang pangeran kak ada hubung na laku ben pese ni kak ada hubungan nak mun pese ni kayo kor dari laku hadirin saya paling soki warkop 24 jam non stop enggak biasa. Mun pese yokor dari laku berak saya paling soki tukang betok. Kejak berak. Mun pese yokor ben lakoh saya paling melarat kiai. Di mana bedek kiai ngalak derep. Bedek kiai degeng ke pasar ben. Tapi kiai paling soki dah. Tolu maraja. Usaha na raja, mobil raja, ponduka raja, binina. Isang kuha binit drummon kiai ngomongnya. Hari saya bikin tarik ya dia kuda-kuda. Began oke. Tak bisa kan? Mangkana gula ben sampean la usaha saus, cekik bercampur bareng haram. Rizki nikah, rizki itu sudah ditakar tidak akan tertukar. Cekik campur bareng haram. Maka sampean jeung ngaji ngalak haram pakun pala oleh na sapolo tak kerti 15 gara-gara tambah si haram pakun sapolo. Tak bisa lo bisa. Jelas. Cepon orang Bengkalan al-fujuru la yutiru wal palango la yulang-lango iko. Bocur je tak ning ten jawalang je tak ning lang-lang lo bisa kak. Coba rek jual sati bisa beli sepeda motor. Mate mor jual sati sepeda motor nang kin jual. Lako badah punya tak kira badah. Sebenting korla usaha jaga ketuhanan mak le tetilan-tilan selamat benih cuma itunya tapi ke akhirat teti orang sebecerah. Amin. Amin. Tak pada manusia nikah. Allah sing ngatur gi. Tak pada kak. Jek lain ada ya. Espudre. Kan berapa espudre? 3.000. Nikah 1.000 mun eta nang ngedegem. Mun itu ku kiai 100. Ndak lemah. Haji yang mending pangeran tu na pangeran ngak nik jadi tak yokor tegeng sing eba perluan duit 3.000 kiai jalo apa perluan bede sing nganggo aki ke dalu bede tamoy sapore kiai nak foto di tengah bal pang kacamu nekin teku ang lubung aring kasetanan nyun barokah nego ngala aki bi kiai buka apa cak maca aki ya kan tak tahu apa sih becer iya rahasia perusahaan mun baca nego boleh kesampean kan lo minta macam tibim ya tanding lo bodoh baca mari baca besar repok rod levinar si tedungnya cang sandi sontur buru doa salon je kok torot dia tak nurut agende tak apa ada
Beki. Ni kan ino maki macam bismillah 3 kali aja nyaboy kok. Sekelangkung kiai, sekelangkung. Amit kiai 100. Ya bede secek sarana abdi seket bede. Kan 100. Saya serepo sekalian 100. Abu ki sobu ki kulak guru bah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Wah, masih seberi enggak? Nggih kiai. Tak beres ki. Alhamdulillah kiai pah nyaman pah saya kiai. Ma beli boleh. Bu tak langkung kanceng aki kiai kok. Takut penyakit dah masuk boleh kiai. Enggak lagi aing boleh kiai. Ini baca boleh seberi roh. Ada baca bahasa serepo boleh. Ni kak. Minum 5 kali nih kak, dari duhur sampai maghrib. Kiai, sekelangkung kiai, sekelangkung kiai, sekelangkung. Rabu kiai, dia turun kok. Alhamdulillah kiai, kok datang. Kong kiai, alhamdulillah Rabu. Saya boleh berapa? 100 boleh. Alhamdulillah, marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa biqudumikum Raden Kiai Haji Karrar As-Sakhal. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami saraita min haramin laylan ila haramin كما سرى البدر في دجي من الظلم asareng sambil acabis sambil asareng ya Rabb babil balligh waghfir lana يا واسع وبت ترقى إلى نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع jempuk cek sarana pan segenteng lepet pati ke dubara ke ibu kau pecin akhir kita turun dari mana rapi cek ada sah sakit hati bunda iya kono. Pon kita nak kami cukup ya, cakap ditebuki. Ya, kalau orang mayu akabin. Cakap dintok sebisa ibadah Pak, guru dan kaula sareng guru anjunan Raden Kiai Haji Karrar As-Sakhal apun Rabu benten gula ki pindah ada kah tempat selesai eleng ki ira Karrar ki puro. Jadi cakap dintok sebisa ibadah Pak, kurang lebih nanya unsur orang setelah putus epon mana ibadah bener kebenaran mutlak fadl dari Allah. Mana bibada salah kesalahan murni umbar dari keendengan ben kebuduan beten kaula pribadi nyuwun sapara ben nyuwun pelerasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.